खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव राजखान्थियारि बाथ्राखौ लानानै बेजों बाथ्रा दान्थेलायबाय थानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों जे जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे आसाम नाङैनो जे उफ्रा बिसायख'थिया मोनबा विधान सभायाव जागोन आरो बे मोनबा विधान सभानि गेजेरावनो सिडली विधान सभानि जे बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिङा बयनिबो नोजोराव मुहिनांजादों आरो बे समावनो BPF राजखान्थि हान्जानि गाहाय बिथां हाग्रामा महिलारिया बे समाव चन्दन ब्रह्मनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ गोख्रों फिनजाथाय होफिननायखौ नुनो मोन्दों आरो बे सिगांनि सानाव जे बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन जे बे समाव बिथांखौ बा चन्दन ब्रह्मखौ बारग' मन्त्रि बिथां चन्दन ब्रह्मखौ UPPL राजखान्थि हान्जाया फेसेवसिगोन थामहिनबा बिथांनो जायगा होआखै मोजाङै बिथांखौ लाखियाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां प्रमद बर'आ गोख्रों फिनजाथाय होदों जे बे समाव चन्दन ब्रह्मखौ थामहिनबा UPPL राजखान्थि हान्जाखौ बिथां हाग्रामा महिलारिया सोरखौ बबेहाय मा जायगायाव दोननांगौ बे बाथ्राखौ बुङियानो मोजां होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ चन्दन ब्रह्म डाঙৰীয়াক কি সন্মান দিব লাগে আৰু নালাগে এই কথাটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই অন্তত আমাক নিশিকাটো ভাল কাৰণ তেখেতৰ সতীৰ্থক সন্মান দিয়াটো বাদ দিয়ক মৰমো দিব নাজানিলে आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया जे सिगांनि सानाव जाय बिथांमोना जाय चन्दन ब्रह्मआ मोनसे समाव आसामनि बारग' मन्त्रि थामहिनबा खनथाम मन्त्रि जानाय आरो जाय चन्दन ब्रह्मआ गोलाव सम BTC गोरोबथा बे गोरोबथानि सासे सागानगिरि आरो बिथाङा गोबां खामानि मावदोंमोन BTC गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथा जानायाव बिथाङानो गोबां मैखोमै खामानि मावदोंमोन आरो बै समाव हाग्रामा महिलारिया बिथांजों बा हाग्रामा महिलारिनि एबसेन्सआव बिथांनि गैयियाव गोबां खामानि मावदों बिथाङा आरो बे गोबां खामानि मावनायाव बिथां चन्दन ब्रह्मनि गोबां बिहोमा दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া BTC চুক্তিত স্বাক্ষৰকাৰীয়া নহয় ইয়াৰ আগতো বহুতখিনি কাম তেখেতে কৰিছে তিনিবাৰকৈ মন্ত্ৰী হৈছে বহুতখিনি কামত তেখেতৰ হাত আছে এটা সময়ত আমাৰ বিৰোধী থকাৰ কাৰণে আমি হয়তো দুই এটা কথা কিবা কৈছিলোঁ তেখেতৰ কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতৰ বহুত অৱদান আছে আৰু সেই কথাখিনি অকল আজি দলটো এৰি দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে চন্দন ব্ৰহ্মৰ ওপৰত যদি এনেকুৱা কথা কৈছে বাকী কেইজন তেখেতৰ লগত থকা মানুহখিনি কিমান সুৰক্ষিত आरो उननि समाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बे समाव बुंथिदों जे चन्दन ब्रह्मआ सोर चन्दन ब्रह्मखौ बिथाङा सिनाया होननानै बाथ्राबो बुंदों आरो अब्ला बेफोरबायदि दैदेनगिरिया हाग्रामा महिलारि बायदि दैदेनगिरिया UPPL राजखान्थि हान्जाखौ फोरोङिया मोजां होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां प्रमद बर'आ थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव चन्दन ब्रह्मआ खनथाम मिनिस्टार जादों आरो बे समाव बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदों आरो बे समावनो बिथां हाग्रामा महिलारिया जे बाथ्रा बुंनाय बा सिगांनि सानाव जे चन्दन ब्रह्मआ सोर होननानै बाथ्रा बुंनायखौ सिगांनि सानफोराव नुनो मोन्दोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथां प्रमद बर'आ फिनजाथाय होदों जे बे समाव बिथाङा सोङियानो मोजां UPPL राजखान्थि हान्जाखौ बे समाव बिथांमोना फोरोङिया मोजां जे चन्दन ब्रह्मखौ माबे जायगायाव दोननांगौ चन्दन ब्रह्मखौ माबायदि सिबिनांगौ बे बाथ्राखौनो अन्तत बिथां हाग्रामा महिलारिया UPPL खौ बे समाव बाथ्रा बुङिया बा UPPL खौ आसि थुयिया मोजां होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ आरो बे समावनो सिडली विधान सभायाव जे हाद्रि गुफुंनाय जे बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिङा सोलिबाय दं आरो बे सोलिबाय थानायावनो बिथां प्रमद बर'आ गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां हाग्रामा महिलारिखौ চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক কি সন্মান দিব লাগে আৰু নালাগে এই কথাটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই অন্তত আমাক নিশিকাটো ভাল কাৰণ তেখেতৰ সতীৰ্থক সন্মান দিয়াটো বাদ দিয়ক মৰমো দিব নাজানিলে আৰু এনেকুৱা এজন ব্যক্তি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতক ক'বলৈ কোনো বাক্য নাই যি চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই BLTত থাকি তেখেতৰ লগত ইমান দিন সংগ্ৰাম কৰিলে আৰু চুক্তিৰ আগত
হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ এবচেঞ্চত প্ৰত্যেকটো কাম চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া তেখেতৰ আৰু বাকী সতীৰ্থখিনি কামটো কৰিলে। তেখেতে আহি ডাইৰেক্ট গাড়ীতহে বহিলে আৰু সেই ব্যক্তিয়ে পিছত ক'লে যে চন্দন ব্ৰহ্ম কোন হয় মই চিনিয়ে নাপাওঁ। তাৰপিছত আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰাইছে না তেখেতে তেনেকুৱা স্বভাৱৰে মানুহ, সেইটোতো খুব আচৰিত হ'ল। চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া BTC চুক্তিত স্বাক্ষৰকাৰীয়া নহয়, ইয়াৰ আগতো বহুতখিনি কাম তেখেতে কৰিছে, 3বাৰকৈ মন্ত্ৰী হৈছে, বহুতখিনি কামত তেখেতৰ হাত আছে। এটা সময়ত আমাৰ বিৰোধী থকাৰ কাৰণে আমি হয়তো 2-এটা কথা কিবা কৈছিলোঁ তেখেতৰ, কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতৰ বহুত অৱদান আছে আৰু সেই কথাখিনি অকল আজি দলটো এৰি দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে চন্দন ব্ৰহ্মৰ ওপৰত যদি এনেকুৱা কথা কৈছে, বাকী কেইজন তেখেতৰ লগত থকা মানুহখিনি কিমান সুৰক্ষিত? আমিতো বাহিৰৰ পৰা শুনিছোঁ তেখেতে আগতে অলপ চলপ হাতো উঠাইছে কাৰোবাৰ ওপৰত, আজি নামবিলাক নকওঁ বাৰু। চ' তেনেকুৱা মানুহৰ লগত কোনে সংগঠন কৰিব? আপোনালোকে চাব এই বাই ইলেকশ্যনৰ পিছত তেখেতৰ যি অলপ চলপ আৰু 1-2জন নেতা পালি নেতা আছে সেইখিনিও তেখেতক এৰি দিব, সংগটো এৰি দিব। লাষ্টত এনেকে হ'ব যে তেখেতে কাৰ লগত দল কৰিব মানুহ বিচাৰি নাপাব।